استاذ عفاك عندنا شي وقت فين غنفيلميو فيه هادشي moi un petit peu de temps. La longueur linéaire totale ديال هاد لي بيو elle fait à peu près 15 km. ديال ديالهم هذوك les pieux, la longueur totale ديالهم 15 km. Vers Tumleron le 15 juillet à peu près, c'est ça. وديال الحجر المشروع ملموس والتقدم الإجمالي بجميع المكونات ديال المشروع وصل 78%. المهم فيما يخص جيني سيفيل تقريبا يفوق 90%. في المقطع الجنوبي كما لاحظتم حنا الاشغال ديال جيني سيفيل على مشارف النهايه. C'est un viaduc mixte. Le tablier c'était un caisson mélange de béton et d'acier. Le volume total du métal c'est 10500 tonnes. L'état d'avancement de projet, on est à 85%. La fin de travaux, Inch'Allah, au mois de juillet. هذا المنشأة فيها تتمتد على تقريبا 2 كيلومتر فاصلة 3. الغلاف المالي المخصص لها ما يناهز 850 مليون درهم. هي فيها تقريبا واحد المجموعة ديال لي زابوي ومشينا للماكسيموم ديال لي زابوي تقريبا ما بين ابوي ما يناهز 60 متر. De ballast prêt à partir sur le chantier. Les ballasts, les trains de ballast prêts à partir ou bien. كان البارح المجلس الاداري باش نحصروا النتائج ديال 2015. نقلنا عدد السيارات اللي تم النقل ديالهم من غونو 254,000 وحده. Ça fait pratiquement maintenant une année depuis sa mise en service et nous sommes très satisfaits de la qualité de formation qui est disponible. الوضع ديال المنشآت السككية بوتيرة ديال كيلومتر في اليوم. كذلك القطار كيخضع للتجارب الديناميكية في الخط الكلاسيكي على اساس ان شاء الله انه في فبراير 2017 غتكون 80 كيلومتر اللي ديال السكه بالتشوير بالكهرباء وباش يخضع للتجارب ديال 320 كيلومتر في الساعه. فالتعريفه غتكون كتاخذ بعين الاعتبار الوقت فوقاش كيتم الحج والوقت ديال السفر، وبالتالي غتلقى هناك اثمنه اللي ما تكونش بعيده على التعريفه الحاليه، وتلقى اثمنه اللي غتكون مرتفعه نوعا ما بالنسبه للناس اللي بغات تاخذ الحج اخر ساعه. Donc à 2 fois 25 000 volts, pardon, et on alimente la caténaire sur la moitié de la ligne. L'autre sous-station, elle est à Tanger.